Shalom mabata haganupan, selamat pagi. Terpuji ma Tuhan, bari haganupan holong ni nama bera kesempatan hubata boy hita jorgit ibagas asehaton bari sogot nyarion. Pai may pukahita lakwanta perlu behita ibu hali ibagas hata ni Tuhan. Pai may jalo hita hata ni Tuhan ta martong kumahita. Terima kasih isombahkon hanami hubamuham Tuhan Yesus Kristus. Nama bera kesempatan huban nami, boy tongon hanami po humbani po duman nami ibagas na jorgit. Paima hanami makorjahon aktivitas nami, perlubi hanami Tuhan ibu hali ibagas hatamu. Terima kasih mabamu Tuhan, calo hamba tonggo namion, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus yokopan nami. Amin. Kita haganupan kuria hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, nagabe hatani na ibata na ondo sutonga-tongata, bani sogot nyarion ibuat maai humbani buku sada Samuel bintu pitu ayat 3 sonon mahatani Tuhan ta. Jadi nini si Samuel ma hubani ganup halak Israel anggo mulak na siam hubani Jehovah humbani gokni uhur na siam padao na siam ma huntonga tonga na siam na ibata na legan pakon Astarot. Anjaha marsi joloman ma uhur nasyam bani Jehovah, anjaha pitasi ma balosi nasyam, ase ipaluah nasyam huntangan di halak Palestin. Ay managabe hatani Tuhan ta. Ita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus, totu idingat hita do pepatah atape ungkapan atape peribahasa nama katahon bagai kacang lupa akan kulitnya. Tentu arti ni ungkapan on atau pepatah on ay gambaran ni sasahalak na lupa kubani asal usul ni. Na lupa bani masa lalu ni. Jana ay dohoma na terjadi itonga-tonga ni kehidupan ni bangsa Israel bani panorang na ijia. Si dia lupa sebagai bangsa na pinili ni naibata. Si dia lupa hubani pakasomanion ni Tuhan. Bani pangurupion ni Tuhan itonga-tonga ni pardalanan ni gulu ni si dia. Halaniai malembang do si dia. Humbani harosu ni Tuhan naibata. Bahkan dasdo bangsa Israel ai manombah hubani naibata naligan. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Tentu adongdo sebab akibat na ijalo hita ketika hita melembang humbani harosu ni Tuhan na ibata. Janabani situasi na yalami ni bangsa Israel marhitehon ni teks ni ambilan taon ketika si dia melembang humbani na ibata. Ketika si dia manombah naibata na legan. Totu gabe magodo pargoluhan ni bangsa Israel ay. Si dia berada bani situasi ibagas pergumulan na borat. Ay mamarhitehon ni halani penjajahan ni bangsa Palestin terhadap bangsa Israel bani panorang na ijia. Ikalahkon bangsa Palestin do bangsa Israel ay halani domma lupa si dia hubani naibatana tetap makasomani si dia naibatana tetap mangurupi si dia itonga-tonga ni parguluhan ni si dia. Akibat ni si dia manadikon Tuhan gabe itadikon Tuhan naibatado si dia anggona sadokahon Tuhan do namar horja, Tuhan do namar porang itonga-tonga ni bangsa Israel. Tapi ketika si dia manadikon Tuhan, gabe talu do si dia, gabe itadikon Tuhan na ibatado bangsa Israel, humbani haganupan pergumulan na idopakon ni si dia. Ita haganupan na inarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ase marhitehon ni teks ni ambilang taon, ipagolpa Samuel do bangsa Israel bani haganupan parlaho ni si dia
na do mamalembang kumbani Tuhan na ibata. Halani ay Samuel pagolpahon bangsa ay nini isabutkan marhitehon ni teks ni ambilan taon. Ang gumulak na siyam hubani Jehovah, kumbani gok ni uhur na siyam. Padaw na siyam mahuntonga-tonga na siyam na ibata na ligan pakon Astarot. Anjaha marsi joloman ma uhur na siyam bani Jehovah. Anjaha pita sima balosi na siyam ase maluah na siyam huntangan ni halak Palestina. Samuel pagolpahon bangsa Israel ase manadikon na ibata na legan. Samuel pagolpahon ase bangsa Israel ay manomba Tuhan na ibata humbani bulat niuhur ni sidia. Samuel pagolpahon bangsa ay ase sidia bertobat humbani pargoluhan ni sidia naduk manadikon Tuhan na ibata. Nahita haganupan na inarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Totu ketika bangsa ay manadikon na ibata na ligan, ketika bangsa Israel ay bertobat humbani masa lalu ni sidia naduk manadikon Tuhan na ibata, totu Tuhan kembali pataridahkon holong ni ateni mangurupi bangsa ay humbani haganupan pergumulan na idupakon ni sidia. Totu sonay do homa age itonga-tonga ni pardalanan ni gulutaon. Hita pe gatido hita menduahon Tuhan itonga-tonga ni pardalanan ni gulutaon. Gatido hita mangusagahkon pikirata sendiri, menganggap halani gogohta, menganggap halani kuasata. Tapi marhitehon ni teks ni ambilan taon ipagolpa do homahu tonga-tongata, sonahado hita ase ulang manadikon Tuhan itonga-tonga ni pardalanan ni guluta. Tapi tetap mahita mengandalkan Tuhan, mardingat Tuhan, bahasa haganupan na dong bata ay mapasu-pasu ni Tuhan na dong ipaondos itonga-tonga ni kehidupan ta. Mungkin bahat do persoalan na idupakon hita, boydo ay persoalan halani perekonomian, boydo ay halani persoalan itonga-tonga ni keluarga ta pribadi lepas pribadi. Boydo ay persoalan halani keluarga na kurang dehar itonga-tonga ni kehidupan ta. Tapi marhitehon ni teks ni ambilan taon, anggo Tuhan do na tetap ibain hita nagabe pangaduan ta, nagabe pangajaman ta, totu sir-sir do Tuhan laho mangurupi hita membere jalan keluar bani haganupan pergumulan na idopakon hita itonga-tonga ni pardalanan ni gulutaon. Halanyay ubata haganupan kuria na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Tuhan do simada guluta. Tuhan do na memberi napas kehidupan hubata. Tuhan do na pasirsirhon haganupan na perlu itonga-tonga ni pardalanan ni gulutaon. Halanyay ulang lupa hita hubani Tuhan na ibata. Tetap mahita marondos hubani Tuhan na ibata. Tetap maajab kon hita Tuhan itonga-tonga ni pardalanan ni guluta. Ase jupahan malas nihur, jupahan sukacita hita itonga-tonga ni kehidupan ta. Halanyay Tuhan manay sagakon hita, Tuhan manay pasangap hita bani pardalanan ni gulutaon. Amen martonggo mahita. Terima kasih may sombahkon hanami hubamuham Tuhan Jesus Kristus. Malas suhur nami Tuhan bani hatamuna do ondos itonga-tonga nami. Napahingatkon hanami ase tetap hanami mangusagakon ham. Tetap hanami mardingat boranmu, tetap hanami mamuji pasangapon ham. Ase bani haganupan nalaho makorjahon aktivitas nami manipati bagas sadarion ham matongon Tuhan nayajamkon hanami. Terima kasih mabamu, tarpuji maham Tuhan sonare rosi sadokahni dokahni. Amen.